U Novom Sadu više se neće po porudžbini dostavljati samo hrana na kućnu adresu, već i knjige. Američki kutak pokreće akciju Knjigociklu, koja je zamišljena kao besplatna dostava knjiga osobama sa invaliditetom. Potencijalni korisnici moći će da pogledaju online katalog sa knjigama koje su dostupne u američkom kutku i one će im biti donesene na kućnu adresu. Mi već do sada za ovih 13 godina imamo 7.000 članova i oko 2.500 knjiga, naslova i časopisa koje redovno dobijamo ovde u američkom kutku. Međutim, nemamo dovoljno korisnika koji imaju neki invaliditet i samim tim smo osmislili ovaj program da ih privučemo u našu biblioteku, to jest da mi njima donesemo našu biblioteku u njihovu kuću. Američki kutak, dostava knjiga. Američki kutak u svojoj biblioteci nudi audio knjige za decu i odrasle i uređaj za čitanje knjiga u PDF formatu koji omogućava uvećavanje sadržaja u velikoj meri, što je korisno slabovidim osobama. Oni još poručuju i da dostava knjiga nije trajno rješenje, te da je najpre važna dostupnost biblioteke osobama sa invaliditetom. Nama nije cilj da usavršimo dostavu knjiga osobama sa invaliditetom, već da na adekvatan način adaptiramo američki kutak kako bi te osobe mogli duže vremena da provode kod nas. Što će i biti rečeno, pošto se uskoro selimo na novu lokaciju i novi prostor će biti u potpunosti adaptiran za osobe sa invaliditetom. Predavila me informacija da američki kutak dobije novu zgradu koja će biti potpuno pristupačna i da dok se to ne desi zapravo su razmišljali o tome da njihove usluge postanu pristupačne na taj način što će literaturu omogućiti u pristupačnom formatu ili tako što će ona biti donošena na kućnu adresu osobama koje ne mogu da sada trenutno uđu u objekat. Ono što je bitno reći da bi ta akcija potrajala je da je važno da se uključe i ostale lokalne institucije kao što je Gradska biblioteka, Francuski kulturni centar, Univerzitetska biblioteka, jer ćemo na taj način proširiti ponudu, jer kao što znate u američkom kutku imamo samo knjige američkih autora. Ako bi se i ostale navedene institucije uključile, mogli bi da proširimo ponudu, a samim tim i broj korisnika. Američki kutak najavljuje i projekciju filmova u okviru festivala Uhvati film koji su posvećeni osobama sa invaliditetom ili su ih one napravile, te poziva sve zainteresovane da 5. decembra posete njihove prostorije. Od toga dana će se i knjige iz američkog kutka raznositi knjigociklom na kućne adrese.